Kumsalo inavi, Sariki tsni, Ashigani salo, Katanikini no Mukubidi, Ayeghiqha Sutsa Kithe Akoto Kami Pitsuni, Sariki so, Agizani salo, Bangladesh local media report Sutsa Kithe no Pikuna, Bangladesh Rakuye, Democracy Raku Laki Kemo, Arakumi Tomona, Pana Raku Yipikasho, Panum Lokemo Kyugongno, Pana Bangladesh Raku Prime Minister Totimi Laki, Sheikh Hasinagi, Likumlala, Asheku Hoshnena. Ngove pen kiwongna resignation kaku yesuvele pikiu ranguna lina resignation kaku yesuvena lik hos shopen kiwongna India ga khula poigewai ipi asa ki teno pikiuna Bangladesh ga khomi pana ga khu yepeka shu amlo ke mo ke kona pana Bangladesh ga khu prime minister office ge ship service ipi Bangladesh ga khomi pana ga khu yepeka shu amlo ke mo veke kona Yepeka hiam ko ship service kiu liki kumopu akoto nemga koto moge pukal vetse ipi iti Bangladesh ga ko prime minister na aga khu kwena lik khu shopen ki wongna India ga khula poige ve ki wongna iti he Bangladesh ga khula agushmi ko na angkala na ayepiani ipi Bangladesh ga khu gushmi kumtsu dola ato sha kiu waker u zaman na pana ga khu prime minister Sheikh Hasina villa Azad Kiuna, Ayeghiqha do Muku Pungo Dola, Agaku Krena, Okhus Shopen Kiwona, Agaku Taula Povelo Pikiwona, Bangladesh Gaku Prime Minister na, Leak Hus Shopen Kiwona, India Gakula, Poigve Ipi. Bangladesh Gaku Gushimia Odola, Atosha Kiuna, Livilla Pikiuna, Ningo Salanomo Nana Ayeghiqha do Muku Pungo Dola, Agaku Krena, Okhus Shopen Kiwona, Povemonaye, Okhuk Haveke Pushinani Ipi. Tigangona lina pauka kini kumzungo pawu anemga amek sho kumze kwena India ga khula lik hus shopen ki ongna po igwai ipi itagi asa ki tino pikiuna ketani kini namku bidimpe lusa khila Bangladesh ga khu general election shikiulo ketani kini namku bidimpe hipola Bangladesh ga khu prime minister Sheikh Hasina no tam abidiu shi toklu shive ipi eno lina gothu abidiu shi prime minister shilve ki gongno United States ga khu yipika no pikiuna Bangladesh ga ko general election ki kishe tipola prime minister Sheikh Hasina no gothu abidiu tola toklu shil kiu tipo ye achipi kumo vai ena akishe tipo ye agukwaye kumo vai ipi Ovekyu salologi United States ga kuna Bangladesh prime minister Sheikh Hasina villa kunjikiu no Bangladesh ga ko yege lakilo new United States ga ko gushmi ko base camp laki shikepu a laki new United States ga ko slo ipi kunjikiu lo lina plot smo vekyu gongno United States ga khugi lisho amloke move ipi tigangono lina term abidiu tolo election ki kishela toklu shilkiu loge United States ga khuna lisho amloke move kiu gongno liye archipiulo na kishel kiu kumo vai ipi pive ipi itagi lina coach lekiu no United States ga khuna new Bangladesh ga khu yegi lakhingo Myanmar ga khu yegi lakhi lwana Christian ga khu aglo lakhi shnipi akupu sikiulo ina plots move kiu gongno United States ga khuna ina agigishe hipola toklu shikiula akpuna swai ipi tilena Bangladesh ga khumi timi kotomo na pana ga khu prime minister show panung lokemo ve ipi tiliki kumobu katani kini namku bidimpe amha khingo ani khilage ovekyu chalolo ota khavi ke ko itage Bangladesh yepe kana akcheshi side kyu gongna Bangladesh ga khumi timi kotomo na Bangladesh yepe ka show igona panum lokemo vai ipi Bangladesh ga khumi kutomo na panung no kemo kiulo no pikiuno new Bangladesh ga khula timi kutomo na akamla shikepu kota kupu knoshi itumla vike dolo new Bangladesh ga khu yipikana khagi glo kila akamla shikepu kota kogi side kiu ye akukhwaye kumo vai ipi panung na akum toshi panung ga khu yipika kupu hipo la khani ipi itagi panung no pikiuna khagi new Bangladesh ga khu freedom fighter ko ye panung khu khawai panung tilimi kogi kichimi shikhawai panung na akamla shikiu kota side kiu hipo lono timi tomo na service ithumla vai ena niga khuna akupu hitoi kiu shikiu ye akukhwaye kumo vai ipi Bangladesh ga khu prime minister Sheikh Hasina na pana ga khu mi ko pulo shimono khagi akamla shi cheke ko hu akamla ita side kiu gono aga khu mi kumchna lisho amlok mo vai ipi Ekimo lina asalakimo panong coach lemo ve ipi panong na liso amlok mo kiulo no pikiuno
noya new Bangladesh ga khu Prime Minister Shikuzu kumovai eno resign shivelo ipi eno panung na li show amlo kemo kyu gong na igo na igao khave eno li ha pheve ipi sage khi so agizani chalolo Free Press Journal sasa ki keno pikeuno Bangladesh ga khu mi ko na panung ga khu yepika kupugo hipo igo na akumto shi la kha kyulo panung ga khu security forces gushmi ko na timi alkana vekapithivi ke ko ye akiki hila akhe bidina lobidi show shivai ipi no pikeuno new united Sarikhi pungu asazani chalolo ovekyu chalolo United States ga khu House Speaker Shichekyu Nancy Pelosi no pikeuno New United States ga khu Mount Rushmore nautolo ovekyu chalolo New United States ga khu President George Washington ngo Thomas Jefferson ngo Abraham Lincoln vu ajutho statue mlakyu tileno New United States ga khu President Joe Biden vu ajutho statue ge mla phelkyu no alonani ipi itagi Nancy Pelosi no pikeuno New United States ga khu President Joe Biden ampe phota che lakhi hipo ye kichimi lakhi ena igona gihu kzupu lakhi ke ipi sagakhi so agizani chalolo News 18 sasagi theno pikeuno asazani chalolo Bangladesh ga khu mi kono panung ga khu yepe ka gona panung lokemo kyulo no pano ga khu capital Dhaka phugilo aku ki lakhi Sherpur district jail ipq asu ko mongo atuna ship service ipi tilena aku ki tipola kha tha pe pa ge kyu timi akhe bungu sho aku ki tipo khweno po khawai ipi ena tiliki kumopu panung na aku ki tipo amina pitivetse ipi aku ki mpemi tipakona aku ki tipo sushom lave kyu gongna panung dola timil hotsni chni ye suspense vai ipi sagekhi pungu asazani chalolo Free Press Journal sasa ki tieno pikeuno India ga khulimi actress lakhino TV debate lakhilo lolijipu Raj Tarun vu aksaw lakhi Shekhar Basha show Liu Chepli vepu vetse ipi asa gi teno pikuna ovekyu salolo lilojipu shichekyu vu aksaw Shekhar Basha na Liu private part la apukhuna igona pusukyu lo azaku ipegi ki wongno lina amlo shiki deve ipi lina Shekhar Basha show igona amlo kemo kyu gongno police myokolo reports vai ipi itagi asa gi teno pikuna tiliki kumopu lilojipu vu aksaw Shekhar Basha na lina ki show atu khami ge webku vetse ipi eno ligi pithiveni pi akupo shicheni ipi sarikhi so agezani chalolo India Today sasa ki teno pikuna ko Bangladesh ga ko Prime Minister Sheikh Hasina no pana ga khu khweno lig khu show pen ki wongno India ga khu lo poigni pi akupo shikyulo pana ga khumi khamina li show amlo kemo kyulo no liu sari phi lakhi ge pukave ipi ena liu alo phinem ga oge pukal khavetse ipi sarikhi pungo asazani chalolo The Times of India sasa ki teno pikeuno Russia ga khu ushimyo kona asazani chalolo Ukraine ga khu capital Kyiv phugingo Vinnytsia region ngo Kirovohrad region Kharkiv region Poltava region ena Dnipro region kadaw drone bomb mukubidi vesuvetse kyulo kungu chekilona Ukraine ushimyo kona air defense system ushina nu peithana kumtse vekumba vetse ipi sarikhi so agezani chalolo NDTV World News sasa ki teno pikeuno Australia ga khu Danube Private University ki phikilo Department of Medicine pono pikeuno plastic bottle no az yekyuno BP blood pressure no allow ikuvecheni ipi tigongno scientist mi tipokono pikeuno plastic bottle lo ye az yekepu kumoi ipi sarikhi pungo asazani chalolo Sports Tiger sasa ki teno pikeuno France ga khu capital Paris phugilo Olympics gililo Paraguay ga khulimi swimmer jekipimi azumi hi chekyu Luara Alonso na agukhwayel hoksa shikyu gongna Olympics gili tipolo na ampe mi kono li ha phevai ipi eno tie Paraguay ga khu Olympic committee mkona shuphevai ipi li ampe mukushani ipi sarikhi so agizani chalolo India Today sasa ki teno pikeuno North Africa yege Tunisia ga khula khetani kini namku bidimpe relakhe so Takani Sololo, presidential election kikishe Shinisha Kyulo, candidate Bidino, vote kami to Kona Kovekyu Gongno. Tie Pulvekyu Keklona, Akitache, Akukila Katan Kyugongno, Pana Bidi Kalve Ipi. Eno, candidate Ge Shipemovai Ipi. Panong ye Asazani Sololona Kalvai Ipi. Sagek so Agezani Sololo, Hindustan Times Sasaki Tieno Picuno. India ga khulimi actress JKP mi lakhino pikeuno
timik to mona nie film loksa kola adult film star lakhi ke piche kyu gongno nie azuzwai ipi ina film jul hoksa tipokola actress shimove kyu ye ampe chuk thu show shiwa kimo tim kona itik tolomo adult film star ipi ikucheni ipi liye india ga khulimi punjabi ki bola punu eno saphe puthu kemi ipi liye canada ga khu ontario province la punu liye canada ga khu ngo united states ga khu citizenship a kemi lakhi ipi li kimi ye united states ga khu new york state mi ipi paje ye daniel weber pa ye hollywood actor jkp mi lakhi ipi kuma ye khakani kini na chrik khem pelon agibo shive ipi sage khi pungu asazani salolo business insider sasa ki theno pikeuno satellite image jutho lakhi lo ithul kiuno ukraine ga khu wushimi kono panung ga khu wushina no long range missile bomb morozov air base wushi kiu kungo ala vesuvetse kiulo russia ga khu wushi kiu lakhi ship savetse epi russia ga khu wushi kiu ukraine wushimi kono bomna ship savetse kiu tipo ye glide bomb epi ke ko agumi ko lo ven kila akum toshi pei thal che ke ko ki epi itari business insider sasa ki theno pikiuno ukraine ga khu wushimi kono russia ga khu sho agushi hipola toklu shinipi akpushi ke pusha ye russia ga khu wushi kiu ko bomna ship sa kiu tipo likhina alagi ipi ukraine ga khu wushimi kono russia ga khu wushi kiu bomna ship sa vetse kiu tipo ye sukhoi su-34 fighter bomber ipi ke ko ki ipi issue sa ki the hipado nongkam chishkim thi